Your mama, uni chas wati. NDC fuo nyina Moyɛ mmoa Nkwaseafuo. Mamon pretend ni South Africa boys no nyamwa na ma omo visa ba Ghana ho. Munnim so omo ye gay. Moa na momo omo visa okudjeto Ablakwa ni tiri ho kwabo ti se kura. Ono na ma omo visa so omo mra. Anti omo nim so omo ye turumu. Enti Sam George o hwe wasifi wa pantan so yuo wa beti se Batista. Eno Sam George ne Kwasea betina se ena be no ko ya Kufuado ansan Kwasea Kufuado atwam. Let's forget about the past. Present at the whole we minister can ko twa de anu ochina fa ko na muntwam na munya jime no enti ada so awo black trumu square na independence square and as a black star square but you see ade black trumu square free say live any rule South African gay couple abegina ho no mo abedu obutrum o abegina ho abefifi obu ho no mema mienu mu abeye ni amo ho nsem abegu Ghana anu ase aseme be na mo for Twene Jonas say adabi Penyah yente Twene Jonas nka. I said, my yente almighty nka, the king of all map also say, at this moment, Twene Jonas head warm up abebu. Now, Sam George, when you know ye, because Sam George ebe blame a good for the government, say, a good for the unsigned anti-LGBTQ plus bill, nina na mawi apostle. Twene Jonas said to himself, bill no, NDC na de buy into a dead nation amuntimi sign. Now, Mahama there, in fact, Twene Jonas and fans spare Mahama, Ghana Tourism Authority, Omaji Omo Ablakwa, Hon Ablakwa, agene de, Kwame A+ agene de na Ghana so fo nyina de. Obi agene samba, ayi Penyah block media. Mesra say any day. Obi like video, no that my subscribe button, samba click notification icon to latest update. Na ba kire wa agene de mama e wo comment section so baswa. Na shiri mo for so enya bi ahye. Etiba ke aba we can go ana live any rule. South African gay couples omba Ghana han as ombo tane say ombe promote LGBTQ. LGBTQ la ye ni apro be se tu ase. Yeah, person shamra kwa di beti asa Ghana hanom. They came here all the way from South Africa to come and promote LGBTQ. And when we come baby, you know, Ghana Independence Square. Baby, I'm coming to now. Declare say Ghana is free forever. And as Nkwaseafuo minui, jinaye. And then to cry Ghana flag. Na omu raise your muscle high. And then I say you so abegin independence. I'm a Ghana. You see a Ghana no. Ayo man be betima do trumo free enko baby a do trumo enko baby a as me buy no na say abi music ase ano bi atwen Sam George say Sam George bra be kasa jata bro na nya moa bi wo Independence Square kwachi wo mowe jata ba ya jata ntima nchi wo ma onwe jata betire bu say oh da gunya abotre eya Kufuado aban na enfa so board dey say so board be fufa so no say no anti-LGBTQ plus bill na the court to the new parliament. When man sign, so sign anka we ama. That's it. Say anka sign do we ya. Anka we ama. Kwame A+ plus just go there be yentimi enka say ko friend ko chumuntum just like that. Kwame A+ plus there be. Obo me do omtrum yentimi nka so be di ntrum ti ya china trum sembo there be there. E was it me yemra. Etino on to say ye be shamra ne de. Obi di ntrum a yentimi yen ba kro hwe because Ghana yen shem no be enti. I just say and some of the Nana Kwame A+ Abekai, and I have some Subayano. Ghana so for Obia Yedi Obianka He. He says in the crowd on Kasai, on Kashi and Faho, Na Emuno, and Twene Jonas Abombi. Na Obayano, Sam George, wa fire. Or chair Sam George, our Casse, a Kufuado buying an unsigned anti-LGBTQ plus going to know. We are costum. Or say, and this is for one of the bill on the Echo Parliament. And yes, a mona in him, Gobuna in Ghana, but I'm going to find the bar Ghana. Eja na mo na mo ko yen so bi ansan ya mo amode be no ba na mo da mo nsan your mama uni chas wati NDC fuo nyina Moyɛ mmoa Nkwaseafuo mamon pretend ni South Africa boys no nyamwa na ma omo visa ba Ghana ho munnim so omo ye gay America country bia owi asibia before say unya visa nkom no o call for interview o fill application forms no actually say me ne me partner we ye couple ye ba holidays for Ghana and she say mema mienu ba omo fele as couples omo ye gay partners omo fele form na mo amomo visa so omo mra enti omo akogina Independence Square no omo twitwa video fifi omo anu a eye mo NDC for mo anu moa na omo visa okudjeto Ablakwa ni tiri ho kwabo ti se kura ono na ma omo visa so omo mra ono Opambour du ase enye embassy fo na guo no moa no Nkwaseafuo na mo visa
so omumra nti omunim so omu ye trumu enti Sam George o hwe asifi wa pantan so yuo wa beti se Batista ohun fi ati ohun fi mo ba mo se mo ba less than a month mo betwa trumu Nkwaseafuo hwan ya ban na wo so NDC mo ana mo ye trumu fo Nkwaseafuo hwan ya ban na wo so mo wafiafi Akufo-Addo mo so anopatu anwumre mo ntwa trumu no mo ye demonstration after demonstration ensa Nkwaseafuo na demonstration nyina mo na mo gu parliament wo sa Nkwaseafuo na mo ye demonstration mo na mo ye ministers enti onyan hwan ne nkotwa trumu no Mahama aboa no mo si oba ya 1 week o twam ade enti no to wa ontimi twam ni ufi anya chief justice no di nachi ba bia anya na dwuma no ho no nam de na dwuma no watimi aye adan no machimi si Nkwaseafuo stupid people ever Gucci Gaddafi or say man's proper man in the whole world of Ghana. Thank you. I really do appreciate you. Menya feel na me be Nkwaseafuo wa how modi jimia de Akufo-Addo atem say Akufo-Addo ye trumu ni enu nti no ntimi ntwam ti ye de ye ba ya ne akoto abama mu Nkwaseafuo how many years na mpesem ni twam how many years musa di jimia command Nkwaseafuo we boys is the versus o mumra Ghana medium trumu Ghana no mo mechire Ghana for ko emfa medium true enu nti na mo ja mo mko ginja freedom and justice Frasta how Independence Square ekotwitwa pictures omo fufi omo anu mema mienu fufi omo anu ewo Ghana ntimo patche se Ghana immigration omo file forms na omo esi omo ye trumu no omo nim se omo ye trumu fo na Mumbai enti mo fa mo jimi anya ise mo asofufuo ni nyina mu ni twa asere maako Dankam Williams mo Nkwaseafuo magigiska no amate se trumu no mo muslim fire A+ ni A+ no ono wadi ka be kan clearly say what ho na attorney general de bribe buy say Mahama say omunye bribe no mun nifa ni ndis nti ono no o metna mere bo Mahama achi because waje bribe nti ono no de ublem na enye because waje bribe nti so defend Mahama nti no matter what obeba be kase trumu no yenya ma obi ani trum because A+ I know si trumu nye yento abama Mahama obo betwam no and they will defend ya emblem no because wajiska enti Sam George to no oblemu MPP for so mo na ntwama emblem no because omuna na o power Sam George to ono akura betima twa trumu no o ye minister ono mampanyini na ya de kro minister ono mampanyini ya de kro minister no e mampanyini na ache power ni bia ma no ti dia me chero no okujeta Ablakwa ono wo power betima ka se me ma trumu ni bia vesa mane magana ti dia me chero no o power o represent Mahama but omo na amom kwan so omra enti omo no NDC fo nka no kure omo ya kronfo omo ya nkontompofo omo ya Nkwaseafuo che nipa bia enti Nkwasea demonstration na moye ni style ben Sam George Kwasea mpanyi no hwe ase fin jimi Kwasea demonstration na moye wo Akufo-Addo time say yentwa trumu na moye ni style ben se si awo Sam George jimi ubetimi akwa twade no abra wo hia Mahama kura approval sana Mahama Kwasea mpanyi betimi atwade no ede ntina motewa mtimi ntwam ade ntina mtimi ntwam mo ho afiafi ntimo begimi sa de wini power na se de mu begimi sa de wini power sa se de Mahama mi hu ni power jimi tisa woda wo ujira campaign aye bia mo ye campaign na mo ba mo betwa trumu what is stopping you say mo ntwam Ghana ni bia ampe from a Christopher so besi malam for so besi abosomsom for obi ampe trumu anything to abamam into what are you sitting there for a jimi for mo wafiafi na mudi Akufo-Addo atema no petu anwumre eno ntimi ntwa trumu emwa manya power how many months ni 5 months eko 6 months eko se enko how many years ansana mo ndi jimi akotwa ade no eno Sam George ne Kwasea betra se ena be no ko ya Akufo-Addo ansan Kwasea Akufo-Addo atwam let's forget about the past present edaho wo ye minister kan kotwa ade no ochina fa ko na muntwam na munya jimi no emwa adai na bibini nkwade wa jimisa adai na bibini wa jimisa
America Trump buy it wo be do trum dia 20 years nyina dwane free krom a nyina dwane free krom a enya fe na Jimmy wose me ba obi ani ntrum wose me ba me deport nkofo sesi akra de Ghana ni bi frame as sesi anu ayu oye green or green card or Ghana ko di holiday odru ye Trump se o di mrafo fraba wa ko krom bia ka o mabio because nipa na promises ya obi deport the oka ye bia o ya de o se o man to kwankwo so wi ase wa we leader a o do kwasea ebe wadwen se o be kan to kwa wi ase no bra na ono ntrase ne yenye enko diu se wonko se wa ma obeba be jabom wagu krom ampa nkramofuoi o ma mu 60 days o ma o ma so de ne time no so kohwie bom no gu o mu nukra ayi no so blase o mu anse no mu di Jimmy so de aba di o ka ye bia o ye kramofuo ni se mo ba South Korea be boae China be boae Russia be boy na Trump from say massa sankofo ni nyina suo mi o masisa sanhye agu om so ama ma fa akire kude abetra me office apa ma chew ama matete sanhye no so ama omu entim fa me Jimmy mra na me bombo om me hwie bombo na om ntim meri om mebo wa ema mo entim fa me Jimmy mra na the whole world obi asuro me ampa Trump America fo no kura asuro om bi asuro no eye court fo nko ane wa America om timi control Trump asa Ava Gucci was say the trumu only you can put stop to it, so fire them and to stop it. That be a change of mama Nkwaseafuo you can pay say buy best stop trumu na ma buy ya to abama mo mo forget the Chief Justice sem na mo deliver mo messages no Trump will deliver the name o trumu for a minimum nyina and no Persian because anya na last year and 2 years ago now did trumu say masachira o because onim say me ba be dey me ko report am Trump abefa na kotum Trump say mo mranya sa me bombo na ampani ampa bombo mo esi am ba sign contract to see a ceasefire si obi ankon tokwa wi ase bio yo kaye bia wo ye enu a okodi judges for na tema edwo mama Jimmy kura nko be yi o madi because obi dani dem na Trump am yakoyi na pie me deport no na judge for na block Trump say saade na against human right human right abuse so obi ada na oni say nipa bia wo right say wo dani dem o feel safe eni kwa say osuro na Trump nkura no so ba omo hihye max ti say akronfo na aba no omo kukura tuo hihye max say ice for ni homeland security no enti court for na restrict omo say sia no say ye ko obi fie ko yi na na dwo no munyae adwuma mne de o metimi akọ adwuma makọ sa mo ba obi adade a Trump gu afu a Trump di o matem say o mpe America yi na finzo o hwe o magije bribe free immigrant for enso o ntimi suspend o mo John mama ba ye o Chief Justice wi sika ma suspend ni Jimmy enso o ti wa wi teacher fo sika ne nurse fo sika ntimi ntuo mo ka de akoma o ba se o mfanye nhwehwe ni mu boxing ama na wonye skempium ka nti wa ye kronfo on Chief Justice so ye kronfo eye den na kronfo jeje ne yonfo from kronfo aden na mfo ma ame no court na court na di asem America kura no Trump deporto citizen court na busianfo ko na court order Trump say kofa busianfo ne bra na Trump ne choice court order na no akofo maba enti se o suspect se obi adi boni a fani pani court na forget no na concentrate to a 24-hour economy na bia adwuma na ja Jimmy se mu waste time e wo maame no ho at the end of the day emfa so mrega na ni bia but mu ja Jimmy ko bia adwuma ti se de mo ye campaign na eno na mfa so be brega na ni enya adwuma e da bi ma Jimmy oh trumu so amuntimi ntwam enti mo na ede mo ba ya NPP fo no kra ye chem ma Jimmy chem mo bam NPP fo kra ye o ma Jimmy kra no mutua teacher fo o ma Jimmy kra no mutua nurse fo o ma Jimmy kra na mo a mo simu nim nyansa ma ba ma sesa sika ni nyina akodi e de atotototo cash na sami jamfidi di aka agu ka mu nchema akronfo won na mo atotototo fia mo ma hyewofo na mu ntua teacher fo ka Nkwaseafuo be no Nkwaseafuo be no
anti John Mahama kanfa kwasia ko twa ade enum na gya jime no nya sa na otwe onya hoto kwasia Trump buy o se me buy me twa tum watwam America why be chiw so do tum no ko jail time are ready serious Enti we ya Ghana ni ana wo abusua ni bi ya Ghana ni no America no ne nkrata no green card keka kaje nsan man ntu kwan Trump kwa na ansa na ofiri so ansa na watu kwan because isi ano green card fo nyina stop o momo mabio on sister we green card with a cry immigrant enti ka okuro mama obesan wo airport onti onim say o ko okuro ma kai hu se okwa o mabio enti men kwotena ha akwa na yeden a o meto aba de foforo aba ebi o menya nipa afra ni trimonya den oba ansa na watutu kwan because isi ano in green card for be bra frame yo musu so makoka Ghana omuntime mabio ena me ka chom so border no so asisi a wa soja fo ne ye na kugu border ho enti untime fa border san be wuram ti akwa ne ntimo ne ntime nko ba bia atena kurom a onte se Mahama me ba meye we ni nyina ato nsuom na omdi sika na Europe to sa edi to fie ma hyewofuo Omni aka high private jet $50 million edi abrewa wawie ko abruche kosa no ho yade na abrewa ida edan oda of $20,000 per hour abruche hotel oda munku an si na se yewie ya de jimi ametanse ye ni skari ko tua teacher for look at a jimi for and to ni skari be tua teacher for ye de nya ska high private jet di abrewa ni ho ne mfaso de ne ko abruche Only card be to teacher for ye de nya sika man sami jemfi koto $500,000 car just appointee kekewo appointee for jimi fo nyina obi adalan cruise mu ye de nya sika supply lan cruise ano lan cruise ba ku bia koso over 300 almost between $100,000 to $200,000 now dollars o na wonya sika ntua teacher for sa ke lan cruise ba ku kra price bit me tua Ghana teacher for nyina aka teacher ni dollar sulala 10 million 20 million Unya sika mano na onko chirade na oman wo wiase na yenya teacher for mo nchirade oman ni yenye nurse for mo nsewu nipa nko e de homan no ene ya chichiri sa nkwase aman sei John Mahama unfiu ate kwase mpanyi jimi to jimi sei na wo no unim to jimi sei no am yan find MPP for mo anisa mpen kwase ade ka fa jimi ko twade enum wan ko twam na wotwe we ade me ba be ye wo no we just weekend vibe mada me messi from the heat kesiye pa na abre obi ko ma jime dodo stop people adan na broni nko aka se moto abama me ameba me ye we ya oba no ya de kro no na bibini nko ade jimi obi ani ho akoka che nse me ba be chief justice o so ba obechi kenofo ata kwachi na untime nche no na forget chief justice judge edi boni a eho nyema mpanyin adwuma ba minister na edi boni e mpanyin adwuma nti kwachi kenofo ata Oh, na jai say we do hu be wura judicial system no abese constitution na be kakra no ye kwachi criminal cross John Mahama nkofo ntie ntro na judges need. Oh, judge no has nothing to do with government. Anti-government we do hu be interfere mu na ese o man say there's justice system na say. Ya che krom for powers onko wi ahwe ntro na judge fo ni twato because John Mahama nkofo ni bu jimi Evakuchi was say Prof Jampoi is using his position to chop the woman and give them appointment. I don't know catch down no. The omo ya no the NDC for ni ya nan kan sansani Delhi kwasi abajo mama be kwa any doctor so me wonko for mapa ni enkom. Eye to keke awa pompe keke o. Na jo mama di Jimmy atam doctor so ano. Jimmy nkwa Evakuchi o subscribe obi anko Twene Jonas TV na subscribe say we comment by me on my body. I say Prof Jampo is using his position to chop the woman and give them appointment. Appointment for nyina ya mo obi afie. Appointment for nyina ya mo obi aka na nurse ni yuntuanika. John Mahama hu se oti abofom. Appointees for nyina ya mo obi afie odem. Ya mo obi lan cruise dem. Na yentua nurse for ka John Mahama hu so ye kwasia no mko strike na patient ko hospital awada ho no ewu because nurse ni ho obehwe no
na teacher for student fee because teacher for cost strike unhu si wagimi appointment for no omo fa so be na omo so unhu si wagimi ti adan na amamuo kankan na yempe no eno na mo so mu repeat enti de na ye to aba ye den enti de mo magimi si a enti ye to aba na ye de ade jo mama wo ye kwasea pa suanyansa kafa jibi ko twatrum num na fe no omo watetua sika ma omo se omo nifa ne eno no sa no ma we nyina na ma wo ne kaprade udi tua teacher fo ka no jimi o ye adwuma ni ya e beba bebo abaso wo hia se me koma Kevin Taylor me ne to pay road matua TV amano me ma bukum banku sika onko di Twene Jonas atem me ma we sika na wonye den dabi ya adwuma no ya e beba beka u trumu ya muntimi ntwama masande mu jimi akoma South Africa fo Nkwaseafuo evesa se omo mra Ghana ensa me showcase trumu promote trumu o Ghana no eno no sa jimi se mu ya mkoye mu nim se bebe ye bedi matem enti obi be pevesa aba Ghana na wa fail form so e trumu ni because omo ba as couple no emema mienu eba as couple a omo ye den omo ye gayfo enama hwenyame anim ama omo visa se omo mra Ghana akuja to Ablakwa boanti wonim si yebedi matem ana moye nkraman moye mmoa mama omo visa se omo mra Ghana wu se magimi immigration checkpoint of bedru Ghana udi lies wansa na why den ya check you in no country no enti mudru ona omo ye gay for no omo passport ni omo visa ma mo agusu so omo ye gay no immigration for Ghana immigration jo mama Nkwasea mpanyin wo immigration for no ma hu so omo ye gay for na omo se omo mra Ghana magimi on NDC for trumu aban pie enu nti no muntimi ntwam enti wo se wo chikromfo na obi tuo ye se momyamo na ono so ye kromfo wo chikromfo enu nti na no mo deden ni omo nyina jimifo nko akufo ado time anopom man na wo dede sa ye stop galamse ho ye stop on by dey no matimi aye omo ninua Ibrahim Mahama excavator na ye galamse chama ikutu wo ye galamse bizaso matimi akoche no agrada akromfo ba sami jamfie wie taxpayers money e de akoma no na sika sami jamfie betua teacher fo no ene nurse fo no wa wie ni nyina de akoma no hwan na timi ache no sami jamfie last year ento aba no na mfom ofro trotro NDC fo na ka kirem se campaign omo ye nyina omni sami jamfie akoka ba bi kura o mu frefre jo mama pebusi amom de afa taxi aba omo ba FM so be ye den abidwo man ma de wo when no man than billionaires, near scan pia teacher for because massy teacher for sickening in as Kenya or dear taxpayers money, massy sending in the beer boxing, the massy sadiacade to Tofima show for the massy sadiacade to Tokasa Cassia, Sam George in the Quasia Lesos be our quota money, ni made before and a year and and in a plan for Nini as Sammy Jamfi baby ma messing to Omato to East Legon, I am on scan away. What's your mamu say? Ever good you also subscribe to Twene Jonas TV for him to mention your name so that you become popular. Oh my God, yes, that is the reality he's telling you. I had the Enokweni Ekawa how MPP Jimmy Ime Obeji NDC Jimmy Obeji Ghana first or mining you be on tono. Bibini yo ya boadodo. Trump broni asem no. Trump say me bad trum metwam day one no sign executive order. What be do trum be 20 years prison. You 20 years and over we na you say be do through my ukoma hanu no ukom forever. O ma bi you. Asise trum for boys am ni mom na dey sometime. NDC for mwa ye ba ya be sign bill na akufo ado an sign no. Ma ba mwa na mkoye bill ba NDC for mwa na mkoye bill ba. Say mum pene mo obi ani trum. Na fe ma ba mwa ban mu na Moana ya share that to majority mamu MPC ni na mo na mo win seat because ya jimudi ya nimisa mo ni nyansa sa mo ya mo ama kwotro bill aba sa akufu adom pass ntima ba na bill ni ya mo amodian aden na mo pass ya mo di jimi na mo to the sense that matimi anya confidence asa akoma gave for officer so mo mra Ghana ana Ghana ni ti Washington onya visa mawo na Ghana ni ti Angola unya visa ma because ye mpanimfo na jimi omu value a wo chen ya ikrumfo
Ghana ni eto wakutua sika Ghana card ye mfama no ye de bema China ni na China ni kula Ghana card na Ghana ni ti Ghana passport 2 years 1 year onya passport ni ye de passport na kwhye China ni nsem adan na bibini achimisa adan na bibini achimisa bibini yeto abama wa susudwene ema atwe ho na ema atwe mfaso ani so ema atwe ena ama bogafo bebiri abrabo asai wa abrochie me ba ya me nkodwene obi abatwe ho no ma ye se tem me millions of dollars eguma council enti dwamaama mujai etwe a mudi yesika etua na mudi sika ne bia adwuma na msisa Ghana fo ni koguma adwuma no ebe bringe revenue ama economy na agro frochen na adwuma no masisa tax egu workers no so say wa obey adwuma yetua aka e bia 10 million and 20 million abetua tax every month bia 50 cedis is a form of job creation and na Trump mo ye or mo nyino bia abatwe ho Trump nye sure say ne court kura bere because eno a woni court fo be coin and e osan ne court fo ko because court fo ne pese obe deport nkofo bebrebe because ono no Trump no pese omo a ya immigrant man nyina o deport o nyina afra na America court so say ya wo mo anti o mo citizen Trump si da bi wa citizen ya from nsam wo ye untimi fru krom me wo ha na wo nya America ni by force da bi benefit ya o mo da so nyina Trump so twam because immigrant ba America Trump adwomama abu etie me immigrant wa fanso so aba America no obeduru a okọ hospital free a friend Medicaid Trump so twam ti one court fo ne kon omu nyina da hospital free immigrant no every so ne ba no no nkwa ne nama oje $5,000 a month or mamienu a oje $10,000 a month ni nyina Trump so twam ti one court fo ne kon se court fo ne pese o mema kwan am ne twam ana o pese o twam aboa immigrant o onye adwuma bia na teacher ni asori ahomachi adware akotiatiam anopa awia anwumre akire abede efege herke Ikaria stete huye what I say. So when is your mother kind of all about Twene Jonas already demo edegum from in fact to be added the share from Ablakwa Sam George A+ Christian Council be added. What is your view on that? Try your mommy or comment section. How you put that book media.